O mametse Lefa Pheto, the General wa Radio, Bishop wa le 2000, ho Thetha FM 100.6. Kenya Isaiah kgaolo mashume amane. Rlo dula fela temaneng e lengwe, temaneng ya mashuma mabedi a metserobo. Isaiah chapter 40 verse number 29. Umpale Jesu Leva Atisa Kinewe Levana beso Isaiah kgaolo shumamane timana kia mashume amabedi ametso erobo ofa ya kgathetseng matla wa atisa matla ho ya fokotseng Endinto tse keneng ka ra bophelo ba hao tse o kgathatsang tse nkileng matla hao ditendinto tse o phetseng ka tsona o tloa bonyaneng tse o kgathatsang tse o kgathaditseng o na le dintho tse etsahalang bophelong ba hao tse o kgathatsang na le batho ba keneng ka ra bophelo ba hao ba o kgathatsang empa utla bosung bona lentswe le halalelang le re o faya kgathetse matla ha batle lo tseba hore o kgathetse na o kgathaditswe keng empa re fumana netefaletso o faya kgathetse matla ya neng a batla o tepella fellwa ke matla o atisa matla ho ya fokotse o temme ya re moruti kgathaditswe ke lelapa lena o temme motho ya re moruti kgathaditswe ke bana beso o teng motho ya re moruti kgathaditswe ke basebetsi mmoho le nna o faya kgathetse matla o tsoselletsa ba atise matla ho ya fokotseng bana tsamantsa fela matla tse ding tsa dintho tse qetang matla rona ha o re lokisa ka mona o senyeya ka mona ha o re kwala ka mona o buleya ka mona ha o re sa mamelletse ka mona o tla ntšha ka mona o faya kgathetse matla o atisa matla ho ya fokotse fokotse ke ka ho le mantswe a thapelo a senga le siko fokotse pelong le moyeng wa hao ka holo ya le karantwa thapelo sengo sena matla fokotse ke ditsietsi tse o potapotileng fokotse ke dipolelo tse o phelang ka ra tsona
fokotse ke ditaba tseo dutseng ka ra tsona o fa ya kgathetse matla o mametse Lefa Pheto, the general wa radio bishop wa le 2000 go Thetha FM 100.6 o fa ya kgathetse matla o hloka ho kgathaditse o dula holla ho kgathaditse o dula ho utlwisa bohloko ho kgathaditse ayekho o soka o arabelwa dilong tsa hao ho kgathaditse mamedi wa ka nako le motsotso di a ntumella hore nna ha eme ka tsela le mokgwa ona nako ena hore nkaya thapelo o mametse Lefa Pheto, the general wa radio bishop wa le 2000 go Thetha FM 100.6 hare rapele ho modimo ntate ho modimo mora modimo ke moya o halalelang ba bang ba bana ba hao ke dilemo ba theosa ba nyolosa ka maqeba o ba phelang ka ona abang ba bana ba hao ke dilemo ba fokola memeyeng ba kgathetse ke ditsietsi ba kgathetse ke diteko tsa bophelo ba kgathetse ke ditlhapa ba kgathetse ke ho hloka ba kgathetse ke ditshomo ba kgathetse ke batho ba ba fetwelang ba ba siang ba le maqeba empa ha jwale re khutlela ho wena Jehova e tle re letsatsi la Sontaha le fitla ha o allwa makala re ale ditsietsi re ale matshwenyeho re ale mathata rona re ale mahlomo la bophelo ba rona re ale tsohle tse re sitisang ho rapela ke a rapela modimo ke rapella motho molemo ya mametse molaetsa ona tsa mo hlabolla pelo ya hae hlabilwe tsa maolo mo utlwela bohloko ka ra boemo ba phelang ka ro bona modimo tsa mo molwanela ka ra dintwa tsa lefatshe lena ba ba modimo ba kgathetse ke ho kula ba kene ba etswa dipetlele tse fapaneng dingakeng tse fapaneng ba bang Jehova ba kgathetse o iswa hodimo le tlase ke neo yena ya semoya ntate ke rapela wena hobane wena o tshepaetse e tle re ka molaetsa ona le ka lengolo la bosung bona ba se ke ba hlola ba tshwana le maobane le maobeng a maemong le mong ya kula modimo
a maemong le monyaneng a tepelletse le o tla ka hara ntlo ha Modimo sebaka ke sa Sontaha zone 14 tenteng e blue and white. Re ba kopela matla ba sentse ba itukisetsa o tla mo Jehova, ba ske be ba sitiswa ke eng kapa eng, ba ske ba sitiswa ke mang kapa mang ho tlo rapela. Re a o mema Jehova, re a o mema monga bophelo. Tsena tsohle ke di kopa lebitsong la hao le matla a Ntate la Mora le la Moya o Halla ya dumelang a re amen.